Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер, коноктор. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Добрый день, уважаемые журналисты пресс-центра пресс-консидерат. Видеть вас. И разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме себя Ибрагимовых, родственники, об объективном и справедливом судебном решении в уголовном деле в отношении гражданина И.С. Обращение к президенту и главе ГКНБ. Участники сегодняшней пресс-конференции: Ибрагимова Зульфия Апа, мама гражданина И.С., Ибрагимова Фируза, супруга И.С., Ибрагимова Мунусхан, тетя, Хараева, Ибрагимова Мунусхан, тетя, Хараева Анархан и Хараев Матхарим Ходжа, близкие родственники. Гимрич Силует Сизбе и Sizge Ибрагимова Зульфия. Hürmetli prezidentimiz, sizlerden ötünemen, beni balamı, benime kamaştı, töhmet bilen kamaştı, sizlerden iltimas. Balam özü unaqa hükmet işinde işlemegen, özü 5. 6. sınıfta zorga bitirgen. Qara mehnat qilib, somsa yopib, mashinani sotib, bizi bakardı. Men kasalman, balam 6 balası var. İltimos, yordam beringlar. Sizlardan o'tinaman. Meni balam unaqa hukumat ishlarida ishlamagan. Yordam beringlar, o'tinaman, so'ranaman. Men Ibragimov Salahiddin Jubayev. Sizlar hurmatli prezidentimiz Sadir Nurko'jayev Japarov, OKMK başçısı hurmatli Kamchibek Kıdırshayev taşı. Sizlerden ötünüm şu köyümdün işini kayıtlardan görüp çıkışınızlarda soranamın. Men köyümge nahak ayıp koyuştu. 323. statya boyunca ayıplaş yaptı. Men köyüm oddiy qora işte işlegen, oddiy işçi. Hükümet işide hiç kınık hükümet işide işlemegen. Biz 6 balamız var, memallarım bulan hazır kıylan yapan. Babam kasal. Dedem ötüp gitti, dedem. Kuyovum kamalgandan keyin chidamay ötüp gitti. Dedem kasaldi. Dedemni doktorlarga ko'rsatish uchun O'zbekistonga, shunchaki doktorlarga ko'rsatish uchungina o'tgan u yoqlarga. Oddiy ishchi bo'lgan bizni boquvchimiz edi. Sizlardan o'tinib so'rayman, bizga yordam beringlar. Shu ishlarni boshqarib oblastga o'tkazib berishinglarni so'ranaman. Sizlardan iltimos, yordam beringlar. Men Ibragimov Salahiddin çoң apası bolam. Men awsynın balası bolat. Al bala men özüm kolumda çoң oygon. Yaşından ele ata-enesi oorukçan bolgon. Keyin bala oşo mektepke barıp kelgende delе jumuşka barıp iштеп, kara jumuş kılıp жүрөт эле да. Çoң oygondan keyin oşo maşina alıp satıp, eме kılıp bala çakası köygөн eken oşo şonday işler menen neme kılıp oşo alıp satarlık menen iштеп жүрgөн. Жақшы эле жүргөн бул бала мындай иштерди кылбайт. Бул балага мыйзамсыз айыптоолор коюлуп калды. Şu balabызды башка областтарга беришиңиздерди суранабыз. Бул балабыз ошо шайлоодон кийин оор иштер башына түшүп калды. Ошо бир туугандары мына апасы аябай кыйналып атышат. Шуну
Assalamu alaikum. Prezidentimiz Sadır Japarovich, BNK başlığı Kamçıbek Kıdırşayevich, sizlerden iltimas kılaman. Men kiyo balam Salahuddin İbragimov nahaktan kamalып kaldı. 24-yıl 17 noyabr günü saylovda katnaştı. Ertalab dadasiga aptekaga doriga ketgan yerdan ushlab ketishdi. Hech qachon hukumatga qarshi ish qilgan emas. Mana shu 6 bolasi bor. Ularni bakaman deb novachilik qildi. Mashina olib mashina sotdi. Ko'mir olib ko'mir sotdi. Faqat qora ishchi bo'lib ishlagan. Mana 19 yildan beri kızım bilan yashaydi. Hech qachon biror marta toki O'zbekistonga borganini ham eslamayman. Yaqinda shu dadasi kasalligidan Toshkentga olib borib keldi. Shu bir marta O'zbekistonga o'tganini bilaman. Bu hech qachon unaqangi ishlarga aralashganini bilmaymiz. Faqat ishlab shu bolalarini bakardi. Otasi ham, buvasi ham kasal. O'shalarni qaraydi har doim. Nohaqdan qamalib qoldi. 323 statya deydi. Bu qanday demak? Chiqinchilikka qarshi deb. Sizlardan iltimos yordam berishinglarni so'rayman. Kızım 6 bolasi bilan juda ham qiynalanyapti. Buvasi kasal. Sizlardan iltimos qilaman. Hurmatli Prezident Sadir Nurxo'jayevich, UKMK төрағасы Kamçıbek Kıdırşayevich. Biz mına şu yerge hakikat izlep geldik. Biz oğlumuz İbragimov Salahuddin'in başına şunday uğur mesele bu kaldı. Emi 323. statiyaminen karalap atat. Emi o balawızı 6. klasda tüketip anan şu ata-enemi bakam dep başka okuva ele şu kara jumuş kılıp жүрген jigit onda kanday bu devlet sırrı boluşu mümkün, kanday bu statiyaga hiç adamda aklıga sığmay turgan eme bu atat. Oşonu hakikatty жүзөгө чыгарганы karaştırıp berseňer, bizi UKMK başçısı Kamçıbek Taşiyev menen Prezidentimiz Sadır Japarov'da личный приёмuna kabul alıştı. Uyuşturup berseňer, biz mına şu mesele menen keldik. Emi mına o 2 iyul günü 2. sot bolup ötöt. Mına şundan keyin bolmasa bizi başka oblastga bolsa ham ötközüp işini kayra kör berişti. Bizge yaratıp berseňiz degen sunuş menen keldik bu yerge. İltimas şu bizi surançımızı royapga çıkarıp berseňer. Rahmat. Жалабат суды 7 жылге өкім кылып кесип койду. Кейін biz пересудка берди келе, азыр пересуд кетип атат. Мына şu акыркы суд 2 июнда болот. Эми ушунда кандай жыйынтык чыгат? Эndi жыйынтык жакшы таманга чыкпашыны биз көзүбүз жетип турат ага. Ошону karaştırıp berişiňerdi suranabız. Жок, ал hiç çegere-pegereden karmalgan emes. Al bala şaylao bolady bu muna mesni nimege, şaharga partiyalardy şaylao 24-жылы noyabr ayında bolgan. 17 noyabr günü şaylao bitdi. 18 noyabr günü balany karmap ketişken.
u otasi kasal bo'lchi, u og'a dori olayotgan yerda aptekadan qarmab ketishgan uni. Qarmab ketib ham bizni 2 kun 3 kundan keyin bildik uni qarmab ketganini. Bizga xabar da berishgan emas.